Kinong ilam jangki kar art ligirat ke bahapo kahima khairem. Hak artarik naitung arhajar arpusau kilawan menekendo yu Chief Executive Member ka KHADC ubak penyat sing siem. Ban kentu nak District Council ban syem senjam ban pen KM biang ya kirat le anyam bat kirat sensyar. Hakin kirat kibran markhab bat kejela asam. Habakran shkilat patai kubor ubak penyat sing siem ula penpau kejing sengau kemen halor kejing shimkia kinong alam shnong ban pen KM biang ya kirat le anyam bat rat sensyar hakin gishnong. Da ke bakadauru bak Autonomous District Council kan ai kejing kersyana Bapura ban pen urlong ya kene kejing dawa. U Chief Executive Member uli tu uru baka KHDC kan itu dekaan bat kumjo kan syem da kesenjam banwan rak deki kampen roy kam tam ki jaka ki badana kaput bat ka karbi anglong kejela asam. Ula benrap ru baka KHDC shan kan sesna pen bahano ya ka jaka le niam bo mau sieng ha ummat bat kan shnana ke office jongki khat arraj ha laper. Kam jong kini ki khat ar teli ki rai jong kahima khairem kamtam kini ki rai ki badan hakini ki border area bakasam dadu karai nong tung rai yap ngar ki rai babun jat nong kemau keteng kini ki wan ban ai jing tho ingi mene bani kendo ban pen snow bala don kam ban itu kerpang yaki kamtam ka jingdan jong ki rai ki don ar benta karai le niam karai sinsha dan nakal yang jungi ni sukumen bani kendo iki mene ba ngila shimkhya ya kini kakam nakal yang jungi bakini kira kin imbyang nta tapi ongkas right le niam kan don biang tapi ong karat sinsyar kan don biang dia kani omtang bengin itu iki dakaan wat ikilat kam penroi ru ngin the sethi nakal yang council kaptam iki border area baka karbi anglong neka kaneka sam ya ka bakadon ka jingya kuma PE kadon ka jingya pun ibo dan nakal yang jungi kumangla wan sethi la jan laisien yu kejat sethi caka bakidon kishnong kasi jungi ki badan kadang ka jingya sungtu bakla ka jingya kini dan nakal yang jungi la syangkat bala ban ya sungtu jingmut ba habidip ka syongsup syongsain deben penne bat ya ka kam development ru ni deben ya buram makelyak dan nakal yang jungi ka council baningkong ka project ngin shna penbahano ya kani ka jaka le niam bu mau shieng hapo umat debat sekiweki office jong ka khat arrai ngin kan ko belong serta le siapo umlaper ne ai ngin sale kata bat ngelakren yo UCM district council jong karbi anglong bonam de ban pentut yakini ki kampen roy kamtam ki ban mentoi ki produk senam jungi ki basyam asa ki bo blok tu Na kaliang u secretary ka khat arraj ulong ba kejingwan kalong ban pen sngau ha u chief executive member ya kejing dan kam ban pen KM biang ya giriti gidostor ka sensyar ka khadar ka nigiraj ke belajan do ha ka kejok ke bementa ba ule tho ba kawai ka raj ha ka hima kala jan do jandam kamtam karat lamare kabawat tang kilongsan mansan bayar parteng ru kim dan shu kendrai la susa satang ka kerteng ba kum ki khat li raj wiwan ban pen sngau shaki nak benta kumno ban pen im biang sasisin nene kumno ban pen ne biang ya kirti ki dustur ki bala jandu jandam habaidei bat ki संचार का खदर अवैधे बात की रीति की दुस्तूर अवैधे बात की लावकंतंग अवैधे बात की माउनियम अवैधे बात नजों से दों की रीति की दुस्तूर की कल्चर जुगी की बलाजन दु जंदम हाकने का जुक बंगता ते कुम का दौरबा जो खद आराज निदोन के जिंग सोखिया के bahasa sinpat ngin sapen im bat pendek biang ya kini रीति की दुस्तूर का संचार खदर दो का siap Nomor kumbayu i haki pakawai ka raj i bakine ki ritik dustur nadu kasencar ka kadar hadu ki mauba mausan hadu ki laukentang hadu ki mauniam hadu ki maubena baro kine ki lajandu jendam te katno ka pateng ka banwan nane kita ki future generation kin sadu sadam no but don suba itu iki but ka jinglong right chung kuwi ka right kan sa tang ka kerteng let's say kumbang ong badon ka right
kumba bat kentup akan ka right kum ka akini kan right kum ka right yap ngar right nong tung right nong taring right nong tham right nong sha right nong khap right thayang right lemput right sakra right makado right mayong right lamare te kum bangi ong ta ka kum ka right lamare kam don shu ki longsan mansan ki bami pateng bayar pateng andre kasa tengah kateng niyo i hang to kadon ka niyo i ba kadon ka antem ha ka ribo antem ba nadu lamare sate sati ka kateng jung ka right kasa andre lawanong ka sanchar ka khadar ki nong hiar pateng kim don shu te kum kini ki la jandu jandam bisa tengah kerteng re kim don chu kata ka sinsar kadar lan kim don chu kinong mikmat biar pateng la de kim do basan beli mi dan sinsar ne ban pe je ku karai gane ka dor bar jong ki khat ar basan khat ar right kumut ka don ke jing tumo hak ban pende sa ya kum kita lane ban yarap ya kawai ko karat no ban pende sa ya kirti ki dustur ya kanyam ya ki culture unta terter mo di bala jandu jendam ha kene ka jup ba mata tingiwan sa kene ka district council kum ka kmi iwan sa si yang badon buram jingi angkat ha ka jing jonglan jong MDC badon buram jingi u chas ni patskau sa ka district council ba kan pet kan kmi na kaliang jong ka district council ba kan pet kan pi begini ki ek baro kirti dustur ka senchar ka kadar ka nyam karkom ki mau ba mau san ki lau kentang ki mau nyam ki mau song thai baro ki ne kin im yang sa chisin wat ki tu gerak ki bala du no ki neru ngin sap persang ban pendiang yang ba kan dar ba chu ka rai tingai ka jing kublei bat ku burom ba krau ya usi yang badon burom chingi jong ka kasil autonomous district council bat iba chas marngar balong kumbu MDC bat uju upor kumu bapet bakmi lang alang bagan ke district council ba maki ni ai burom mangki klasim ke jing kli ke jing sofia halor ke ka phang kumno bani nangla ban pende sa ya politik dusur ka konsor jung ibla jaddu jandam akan ka juk ba muta